everyone, good morning jotono no ge hanya helam sogono no tini nan blog ge tini hinga chung Tripura sokpai sina ge belai khina tongthak ge chung asuk din ni pore chung tini Tripura phaitongo ge Mwnai no to sinai chung ge Mwnai bai babong ke brong ke hospital ni hoite ambulance bai thangka brok sogojak sido airport ge angge tabuk se lama ko ge so ang tabuk thangi tongo ge pulen simino no video rok phonong malia tambaga hingang kisa busy u mane rok dai tongha ge belai pailaya ne bagai phonong malia ke rok na thang phonok sinai no nai tongni Finally ang sokpai kya airport to kita bung no sokpai yong yang garin jino kaya ko ge Mwnai songkai already no sokpai jak ge ang ke tabuk se nai ke ani gari choli si tongku mas bata ge ku sokpai drop se oro kapi pai drop ta ge nok nai tong din nok nai thang phuno ga no Mwnai songbai mala yei ge ko o Mwnai songbo borok ba no tuni na hin phaijak pura morning borok ba ni bodla pura kosto mosto basa oi ma phaikia muktri rok ekdom disturb ang kabrong ni ge ko chung sokpai jak ge Mwnai ge yango ge babu ge ko borok orono borok phaijak ge na gere thona mungjak mani bo aske muktri phaijak pura hain society to hejak kang bai to ni phaidi hinne tabuk se Mwnai no ambulance ni tiklai wheelchair asugri talangna naisu sakam puila ge wheelchair do sokpai ang tong ge ba tiklai mai ang tong ang ge tabu ge bono kosto mosto nai gere bus kosto ongjak tong ka bobo yang nogo bo tharamung jaw ge ba te tang haina ba ke no soima tong ja khata bobo yango ge ko Mwnai sung tongo boro busung no kosto ke to ni ri phaijaka te borong ni kha ka Hambai ge sung no naira gu bor horka chini boarding pass rong na har paye Mwnai bai babong ge medical officer habjak doctor bai kok sai tolayo tabo hingke chung bisingo mahabai ko tanglai tolayo hingke je patient borno sekang ro horuta hingke je kaham rong no hingke ayang oklogo tonu ke patient rong no hingke belai emergency bla hingke abon bagai borong no sekang mara horuta hingke chung flight to asuk pai kha kosto mosto bono asukri pai kha bobo onek kosto ongjaka hingke teitang khanya ba kosto pana hediba ke bobo para roko hanya musung jago hingke mane mokhang rong no na mungjago hingke phai pai kha hingke ko naidi mokhang ko som tonga choli nani time khaba tabu khe terek choli tongra khatai ko hingke ang bonrong no video rok asaka hamke update remaya tambaga hingke yangwasa ekdom busy tamne ekdom time rok ri ngai thangota hingke je pro time mano hapuro rogo se video rok upload ma khayo ama haita
bupa hmjaknai ke muktrelai tongha o sore hamya ke asukjak wasen thong bisma sajakgui yaba khoi thujak ke mai okhuijagui bono ke noodles rok chari rikha okhuijak bula te bisi krikha sin flight bole nangnani hingke chung already no Agartala o phai sokpaijak haipan landing yakho hingke tabuk tola nokhor tongo ta terek khe naikari chumui rok bo belai kheno naitho to ngei tongmai khe borok no angkhe romui rok naina musungo sumui rok no ta norok boda rom no musung Finally जों फाइसok paikya Agartala o kisin flight landing tongo truk tola nokori tongo ke ko view rok nogoi tongkha tui kotor khe tabuk se sokpai siwujini Tripura haste o asuk din ni pa 1 month kai thanga bule kwbangma bosor rok tongman po angke tongmaya naikri asuk 1 month tongmani se busuk khathangka sini hambo haime bo chin days bele hai debana जोंहा सो खाथं खाजाके मोनैलायै ताबुकले नगो सगै सिनाय नगो माथां सिनाय ना सक मोनैलाय हेलेमस नायगरि जों तिसा जिबियो एडमिट सिमा खायजा बनाय मोनायनो बबो बेलाय कस्त Wngjak ब्लांके डाइरेक्टली जों बनो नगो तलांगलि आंगे जिबियो न सिनाय हेनै kok sablai khata hingke जों ताबो फ्लाइट नि नखरै जों थालायनाय hingke tin blog wasung snai hingke norok ano blog no khalogoi nai tongman bagai te norok ano support khai tongman bagai belai kai Hambai